लाइट लाइट दोनों हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर क्रिएशंस मु तले वीडियो टी बनई किंतु दीदी कौन कला से वीडियो को न जानिकी न भावी से काटिदेला तो मुझे करपारे तो ये मुझे पुणी एथर बनैली तो आउ टी वीडियो से अच्छी किंतु सर मुझे काटिनी से अच्छी से प्लीज मुझे आर्ट कर प्लीज आपने जाकि देखी दिंतु तो से वीडियोटी को मैंने मु आर्ट कर देखो तो से वीडियो मैंने काली वीडियोटी चलतु स्टार्ट करवा दीदी साड़ी अफर आछि देखिए पचारना साड़ी मामा नहीं देखिए साड़ी वाला आसते कहले किए देखियो कि मना करदे ଜାଣିଛି ମୂର୍ଖଟା ବାବୁଟା ଏ ଝିଆ ହାय ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବନେଇବି ଶୁଣେ ଗ୍ରୁପ ରେ ତୁ କଥା ହେଇଯା ଟିକେ ସତରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଟିକେ କର ମମି କରୁ ବୁଝ ଖାଇବା ଆଳୁ ତରକାରୀ ସେମିତି ଦେଖେନି सेमई आ कौन पूरी हाँ पूरी हो खाइबाटा कौन हो देखिए जानी सारे कि आज कौन कौन हबार अच्छी कौन कौन हम मैंने सिमई आलू तरकारी आ पूरी हम दीदी बेलुला तो आपण मैंने देखिले दीदी बेलुला से देखिले मैंने सोफा बचे दु जन बसते से किए से हूँ मो बड़ बापा मैंने मो दादांकर झी पुओ जे कथा होते सोफा पर बसिकी से होती झी बड़ झी सब बड़ झी से जो पाखरे जो बसते मोबाइल देखुले सी होती मो बड़ बापा मान दादांकर एकमात्र पुओ माने कि मझिया आउ सान सभा सान जे से अच्छा कौटी जगह ना मुझे जानी कि से कॉलेज अच्छा ओके ना पर्यटन देखिले कौन कौन हो से बसते जो कथा होते बाहागर बुधवार दिन आम जीवु ना ना कि ठीक ठिकाना ना देखते धुआं ये उड़ूची बसी ये धूपकाठी गुरा बस तो से देखा सेमती धूपकाठी बसला से मामा पूजा करी ना तो बसला तो धूपकाठी लगे बसते लगुले धूपकाठी लगे आज घटना कौन कौन सब देखा माने आप देखिए मुझे कौ दिन ब्लॉग बनी था तो भल होता मैंने बेस सब्सक्राइबर आसता प्लीज ये जो वीडियो भल लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए प्लीज लाइक आउ सब्सक्राइब ये दुईटा मो बेस दरकार प्लीज 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 जोड़ी प्लीज एटा करेंगे चलतु कौन आज घटना अच्छे देखिए एवं तुम जो अच्छी तो भागर तो से इनविटेशन कार्ड दौरान तो से बेस ब्लॉग बन पारि एमती मो मामा पार्टी कर परीक्षा मोर जो आनुआल परीक्षा
ମୋ କ୍ଲାସ୍ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା ନାଇଁ 10 ତାରିଖରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ ଖାତା ବହିଗୁରା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଖେଳା ହେଇକି ଥିବ। ଆଉ ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟିକେ ଖାଇସାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ମିଶି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଥାଏ। ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲା ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭଳି ଆଉ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କି ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସକାଳେ 10ଟାରେ ହୁଏ, ସବୁ ରବିବାର 10ଟାରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଥିବ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ମାନେ ଦୀପାବଳି କି ରଜ ପର୍ବ ଯଦି ଥିବ ରବିବାରକୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବନି। ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେଇବି, ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଲଗାଲଗି ହେଉଛି ମାନେ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ପୁରା ଏଇଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏଇଟା ସବୁ ରଖିଛି ମାନେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଡବା ପୁରା ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କଥା କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସକାଳେ ଅଧା ବନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧା ବନେଇ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବନେଇବି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, ଦିଦି କଲେଜ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବନେଇ ହେବନି। ତାପରେ ରାତିକୁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ କରିବି ମୁଁ ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ 2 ଜଣ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବାହାଘର ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ରଖିଦେବି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ କାଲିକୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିବି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନ ହେବ ମାନେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଦିଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ ଟିକେ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଦିଦିକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଫୋନ୍ଟାକୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ବନେଇବ। ଓକେ ଚାଲ। ନମସ୍କାର। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଗଲା କି ଆଉ ତୁ ବନା ବୋଲିକା, ତ କୁହାଗଲା କି ଜାଣି ପଢ଼ିବାକୁ ବୋଧେ ଗଲା ହେରି ବୋଧେ ଦେଖେ ଯାଇ ସେପଟେ। ହଁ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଜଷ୍ଟ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି ବଟ୍ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଅନା ଟିକେ ଏପଟକୁ ଯାଉନ। ଓକେ ପଢ଼େ।
चलन्तु आमे ଯିବା ସେପଟ ଘରକୁ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବି ଟିକେ ସମୟ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଟିଭି ଦେଖିବି ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମୋର ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 7ଟା ଯେହେତୁ ଏବେ 7ଟା ହିଁ ବାଜିଲାଣି ତ ମୁଁ ତାରକ ମେହତା का उल्टा चश्मा ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଯେହେତୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ତ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ଅଫ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ। गाइस दीदी को अच्छा कि पॉज मार देछे दीदी को चला पॉज मार देछे किंतु से कहला कि तू स्टार्ट करे मु स्टार्ट करली किंतु प्लीज ए वीडियो ए जो टिके वीडियो बोई रखी देबी काना बहुत राती हो जाइए कितरा है 9:58 है देखिए 9:58 है उल्टा देखा तो 9:58 है मैंने कि 10टा बजे तो चलते शोबा किंतु मु सकाल उठी पुणी पढ़ी किंतु मुझे ब्लॉग करी देखिए एबे मामा और दीदी कौन कर मामा हाय हाय हेलो कौन कर तो चलतु आम शोबा जाऊँ रख दीदी और मामा KGF चैप्टर 2 देखुं चुचुंद्रा चुचुंद्रा वीडियो ये मुझे रखुची तो हाँ वीडियो मुझे रखुची रात बहुत हो गलानी ये लाइट अच्छी किंतु अंधा अंधा देखा किंतु नेक्स्ट ब्लॉग पे जो करी नेक्स्ट ब्लॉग पे हमें भल कि सुंदर करे स्टार्ट करूँ सुंदर वीडियोटी आमर एक सुंदर वीडियोटी भल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज सब्सक्राइब निश्चय करेंगे प्लीज मो फोन पूरा आहरी कंपी था सब वीडियो मुझे टिके टिके मैंने गोटे मिनिट में गोटे सेकेंड कही था किंतु ये दीदीर मोबाइल गाले नहीं कि सारा बेसी बड़ हो तो कौन करी हाँ बुधवार दिन बाहाघर अच्छे जनकर जो कही अच्छी से मो नानी तो तांगर अच्छी बाहाघर देखा फैसला हैनी जीवन नहीं तो हेले आम मुझे वीडियो करी ओके तापर प्लीज देखिए आम कौन कौन भोजी खाऊ न खाऊ जाऊँ न जाऊँ कौथे जाऊँ केमती जाऊँ सब आपको टिके निके आपको कहबी किंतु जब आज आमर सुंदर वीडियो भल लगी प्लीज तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे प्लीज 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 ये देखुए आप पढ़ुची देखो मुझे पढ़ुली तो चलतु प्लीज ये वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज 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 टू लाइक सब्सक्राइब प्लीज शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज ओके बाय गुड नाइट।